Snima već? Je. Pozdrav iz glavnog grada Španjolske, pozdrav iz Madrida. Došao sam tu jučer na večer kod prijatelja Zvoneta. Zadržat ću se par dana. Trenutno smo ispred Kraljevske palače. Idemo posjetiti Kraljevsku palaču iz 1700 i... Dobro pitanje. 1700 i neke. Ima preko 300 soba, ne 300, preko 3000 soba i jedna je od najvećih u zapadnoj Europi. Ajmo. Prošli smo svih 3027 soba, nismo, samo njih par, bomba za vidjet, ne smije se snimat, pa snimam zato sad vani. Sad idemo malo komida i onda je to za prvi dan, danas dan odmora, sutra krećemo opasno s razgledavanjem dalje. Večeras nismo više razgledavali puno, maznuli smo jednu picu, top picu u Madridu. Zvone je preporučio najbolje i onda smo otišli do najbolje birtije u gradu. Znači, ko da sam u Humu na Sutli, evo, tak dobra birtija. Svjetski dobra. Dan broj 2 u Madridu. Prva stvar koju danas idem posjetiti je muzej novca. Navodno je jako velik, odličan muzej novca. To mi je preporučio Zvone. Besplatan je upad, to je ono što me veseli, lova mi je uvijek draga. Pa idem posjetiti onda muzej love. Navodno imaju ono od prahistorijskih vremena kovanice do svih ovih novih. Kovanice novca ste vidjeli u B-rollu, znači brutalno. Navodno je Zvone rekao da ima jedna hrvatska sa hrvatskim motivima, ali ja ju nisam uspio vidjeti jer stvarno bi trebao onak detaljno proći svaku, a za to nažalost nisam imao vremena. Sad se evo taman nalazim na autobusnoj stanici, idemo ja i Zvone u jedan gradić malo van Madrida, idemo pogledati jednu najveću navodno renesansnu palaču, renesansni dvorac na svijetu. Tak mi Zvone veli, tako da nadam se da će biti super.
Došli smo u Escorial na nekih 60 minuta od Madrida pogledat kraljevsku rezidenciju koju su španjolski kraljevi koristili za odmor i naravno tu su i čitali knjige u biblioteci, uživali, spavali, zajebavali se, čak su i tu pokopani na kraju. Zvone mi je preporučio ovo, došao je s menom, on sad snima me. Vrhunska priroda, pogled na Madrid, ne vidi se na kameri, ali pogled na cijeli Madrid. Top lokacija za posjet. Probat ćemo napraviti jednu ilegalnu stvar, još jednu ilegalnu stvar. Prva je bila snimanje u palači koje je zabranjeno, međutim mi smo malo snimali, vidite u videu. A druga ilegalna stvar je snimanje dronom. Probat ćemo dignuti dron, malo, nadam se da nas neće španjolski policajci naći. Ako nas nađu, ne pokušavajte to doma, tu je zabranjeno leti dron, ali situacija nalaže. Snimke dronom, bombica. Inače se ne smije letiti, ovo je neka zona koja je zabranjena, nema letenja. Mi smo išli riskirati i nadam se da će se taj rizik isplatiti, jer snimke su stvarno na dronu bile bolesne. Jednoga dana i ti se naći napijat. Zvone i ja biramo šnicle danas za večeru. Koji ćemo? Tebe. To je to za danas. Sad ćemo se vratiti u Madrid. Neka večerica. Sutra idemo u jedan specijalan grad, zove se Segovija. Tu je španjolski kralj dao sagraditi prostor za izradu novca. Znači onog novca kojeg sam danas posjetio i vidio u muzeju. Tako da nadam se da će biti sve super. Grad je isto na slikama bolestan i vidimo se sutra.